सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पुरवी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव. अजून एवढा प्रसाद आहे ना आणि एवढा दक्षिणा राहणार. ओम हरे नमो नमः. नमस्ते शुते संपते नमः सर्वदशपुण्यत्यं रच्यमां गणाने मासतं नमस्ते सुगदवाक्पादे नमः कंबुजामि देवेशं सर्वाणि सर्वात्म विनाशे कार्तिककालं संवत्सरेण च ह्ययं मृत्युमेव च मासवचं जन्मतिथिं जन्मं च कर्णाधिकं जन्मराशि जन्मलग्नं ग्रहास्य दशेश्वर पुष्पाञ्जलिमेय तो गृहाणन्तु सर्वदेवता येन नमः जातं तच्च देशं विनाशे आयुप्रद. जन्माय उत्तरायणाय नमः. जन्म पक्षाय नमः. कुन पक्ष हो? जन्म पक्ष कुन पक्ष हजुरको जन्म? पूर्णिमा शुक्ल पक्षाय नमः. जन्म लग्नाय नमः. कलियुगाय नमः. नरबहादुर नक्षराय नमः. नरबहादुर नामाय नमः. आफ्नो इष्ट देवता दश गुरुवास चतुरसी सिद्धा या गच्छन्तु या तिष्ठन्तु सुपरिता फलदा भवन्तु हरे नमः. ल छोड्दिनु भा. ल अब 1 2 3 हामी नमस्कारोमि. अब तेस्रोमा सिद्ध सुखाय नमः 3 सिद्ध सुखाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि हरे नमः नमः. अब 4औंमा सिद्ध दर्शनाय नमः 6 सिद्ध देवाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि. 7औं सिद्ध शास्त्राय नमः सिद्ध शास्त्राय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमः 10 सिद्ध भुजे नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि. 11 सिद्ध दक्षिणाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. 13 पहिला छैन अर्कै पनि मलाई भन्नु है. 13 योग सिद्धाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि. 14 योग सिद्धाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि. हरिओम दर्शत नमः योग सिद्धाय नमः. 15 नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि. हरिओम तत्सत् नमो नमः समर्पयामि. 24 सिद्ध कामाय नमः सिद्ध पात्रे क्रत्रे नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि भोजनं समर्पयामि. नमस्कारोमि. 27 सिद्ध भ्रात्रे नमः
गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि सिद्धव्रत्रे नमः 28 सिद्धिदाय नमः समर्पयामि नमस्करोमि 55 सुसिद्धाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि नमस्करोमि हरि ओम् 60 विष्णुसिद्धाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि नमस्करोमि 63 सिद्धवाच्य नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि 70 पुण्यसिद्धाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि नमस्कार गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि नमस्करोमि भूलदोषी क्षमस्व समर्पयामि नमस्करोमि ओम तिरात्तर हिरण्यसिद्धाय नमः गन्धाक्षत पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि नमस्करोमि 77 सिद्धनारायणाय नमः गन्धाक्षत दशनारायणाय नमः ओम हम अष्टभुजाय नमः ओम नम नंदनाय नमः ओम रम रक्तदंतिकाय नमः ओम शम शाकंभर्ये नमः ओम दम दुम दुर्गाय नमः ओम भीम भीमाय नमः ओम भ्राम भ्रामर्ये नमः ओम भम महेश्वर्ये नमः ओम कुमार्ये नमः ओम बम वैष्णव्ये नमः ओम बम बाराये नमः ओम नम नारसिंहे नमः ओम ऐं अभे नमः ओम भीम भीष्म भीमेश्वर भैरवाय नमः सम संहार भैरव्ये नमः ओम भीम कृष्णे नमः हम सभी नमः भगाय नमः कृष्णे नमः मित्राय नमः भगवाय नमः योगाय नमः उच्चते नमः कृष्णे नमः हम सभी नमः भगाय नमः कृष्णे नमः भुजंगाय नमः धात्रे नमः विष्णुवे नमः आज ओम आरंभे नमः ओम आरंभे नमः ओम मित्राय नमः भगाय नमः भगाय नमः कृष्णे हरे नमो नमः हरि ओम तत्सत् विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य पूजनं नाम पूजनं समर्पयामि ओम त्रिकालं त्रिशकुंड नाम नरक लोमस्ति कुंड नाम नरक भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि केश भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि सर्वकुंड नाम भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि मांसकुंड नाम नरक भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि धंसकुंड नाम नरक भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि गरलकुंड नाम भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि बद्धदंसकुंड नाम भोग नरक निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि वृश्चिकंठ नाम नरक भोग निवारणार्थे पूजनं समर्पयामि हरि हरि लघु संगमयंत भवानी संत सतिराशि सिद्ध भगवान को भोकै बसेकाहरू सबैले हरि हरि हजुर बस्नु दिदी हजुर बस्नु कतिवटा बाटो बनाइदिनु
बाटो बनाइ त्यताबाट आउँछ कोइन पैसा कि कोइन पैसा पूर्व सङ्कल्प सिद्धिरस्तु देह गोत्रः कौडिन्य गोत्रः नरबहादुर ब्रह्महं नमः सहस्रचन्द्र दर्शन परिपूर्णार्थचन्द्र निवृत्तकम् एततः अहं करिष्ये छोडिदिनु होला अब दाहिने हातले त्यहाँ छु ओम हरिओम तत्सत् पुरुषं मन्त्रं च परिपूर्णं देवा शिवं जपाय महाबलेशः माते जाना राज्याय यस्त्रिया दीपं विश्वप्रधानं समर्पयामि जय ओम तत्सत् त्यहाँ छुनुहोस् पहिला त्यहाँ छुनु के भूषण त्यहीँ छुनुहोस् कवच आयो त कवच आयो शङ्कर परमेश्वर रोहिणी धनलायन आसनं समर्पयामि आगस्वागत चलाइरहनु मन्त्र पढिहाल्छ ओम दैवार्धवैन्दं धेनु सर्वपापप्रणाशिनी तच्छिरस्नापितो नित्यं देवं नित्यं वरदोः ओम दक्षतमं अक्षतान्नं समर्पयामि ओम हरिओम रोहिणी सहितं नमस्ते नमः चितां धवराजं ध्यानं करोति वा पादसेवां ततो विद्यापक्रमशसनशनेवि ततो विराजयत विराजयत ततो विद्यापक्रमशसनशनेवि ततो विराजयत पुरुषजातो तस्मात् तस्मात् सर्वदा संप्रदं प्रगिताजं पशुतादिर भाइबनारणग्रामचदे तस्मात् कल्पयन् जगविगणं दे जगविगणं देवगा देवगा तुमको वसंतदा सीतादिगर्मं सर्वदि सप्ताशासन परिगितमं सही तम आदित्याय नमः तम एवं भवाय नमः बुधाय नमः पूर्व भाद्रपदाय नमः उत्तर भाद्रपदाय रेवत्याय नमः अश्विने नमः भारण्डाय नमः कृत्तिकाय नमः हरिओम तत्सतम जलम जल चढाइदिनुहोस् ओम प्राणाय सपाना 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 बेलबत्तीलाई कला छ त्यहाँ चन्द्रमा हेर्दा 1000 चन्द्रमाको दर्शन भयो एउटा चन्द्रमा हरिओम तत्सतम भयो ल्याउँदै हुनुहुन्छ अरू काम गर्दै गर्नु दक्षिणाम समर्पयामि शाकचन्द्रिकासित सदाधार पृथ्वी नाम तमाङ्ग स्मृतिलालका विद्यमा यो देखाइदिनुहोस् भगवान्लाई चन्द्रमालाई उल्टो भयो ओम हरिओम दर्शनकाल सङ्गम मङ्गलदायकम शौर्य सेवा शक्ति निर्भदम ज्ञान बाबा कहीँ राखिदिनुहोस् चमर घुमाइदिनु अब जल घुमाइदिनुहोस् प्रदक्षिणाम गाडी गाडी चाहिँ बाबा नि जान्न अन्तर्गत कलाना निधले निधले नमो नक्षत्रनाथाय सर्वरि पदे नमः जयमुखाय नमः हरिओम दत्सतमः ओम नमस्ते मासमासान्ते जायमान पुनः पुनः गृहाणं स्वागतं रोहिणं सहित हरि हरि ओम सहस्रशिरेखा पुरुका सहस्राज सहस्रपाद सबैको थपिरहनु सकियो भने थप्दै चढाउँदै गर्ने हरा गर्ने हरा बेलपत्र चढाउने अनि पछि उत्तराङ्ग पुष्पन शिलाय नमः नाक्षर पुष्पाणि पूजनं समर्पयामि हरि ओम तत्सतम जयाय नमः अब अर्पणको रातमा अब सनातन सनातनाय नमो नमः जय विजय सुशीलाय नमः पूजनं समर्पयामि अब हातमा फेर्नु त फुल अर्चता दक्षिणा फल दिनु सनत सनन्दन सनातन सनत कुमाराय नमः जय विजय सुशील पुण्यशीलाय नमः धर्म अर्थ काम मोक्षाय नमः धर्म अर्थ काम मोक्षाय नमः स्वर्ण धर्म स्वर्णार्क स्वर्ण शुद्र स्वर्ण ज्योति
स्वाहा पूजनम समर्पयामि फलतला राखिदिनु गुरु अरू माथि राखिदिनु पूजनम समर्पयामि यसो धुपबत्ती ओम हरे नमः ओम सत्यम जावती समिता गाउनुस् सत्यम जावती समिता मनि नाम यही तमे आदि बन्दी हर देवेछ समर्पयामि जम्बो फलचारुभक्षणं उमायज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते रत्ने भूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जातिदे हृदकल्पितं गृहदां सौवर्णेन वरत्नखण्डं छदरं चामरयोर्युगं व्यजनगं चादर्शकं निर्मलं वीणाभिर्मृदङ्गकालकला गीतं तु नृत्यं दधा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा यो तद् समस्तं मया सङ्कल्पेन समर्पितं तव विभो पूजागृहाणां विषयोपभोगरचना निधिरा समाधिस्थितिः सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो गोपालचूडामणि अस्थि शस्तरूढी कराग्रविगला कल्पा प्रसन्नाबुधं वस्तु प्रस्ति हरे प्रसीद प्रसीद मादय जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी शान्तिकरावबन्धु कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रैलेयै पाउला हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे त्रिदलं त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रिजन्म पापसंहारम् एकबिल्वं शिवार्पणं हरि ओं मा जग्नेनाय महाराजाय नमः इमानि पुष्पाणि मनोहराणि सुरासुराणामपि दुर्लभानि कल्पादुर्वाणि दुर्वजानि तानि पुष्पाञ्जलिर्मयस्तु सुखाय नित्यं नानाविधपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिमयं समर्पयामि। एकैछिन सुन्नु है हजुरले बेलपत्र भगवान शिवजीलाई फुलपत्र होला। सँगसँगै यहाँहरूलाई पराजुली परिवारकर्ताहरूको निवेदन के छ भने यहाँहरूको यो मध्याह्न पश्चात यहाँ यता पछाडि यो साइडमा पश्चिम साइडमा यहाँ हजुरहरूको लागि भनेर प्रसाद निर्माण गरेको छ। यहाँहरूको निवेदन छ, कर्ताहरूको विनम्र अनुरोध छ यहाँहरूले प्रसाद लिएर मात्रै गइदिनु होला र केही समयका पूजन पश्चात चाहिँ अनि पिताजीलाई टीका लगाउने काम चाहिँ केही यहाँ फेरि पूजाका कार्यहरू छन्, त्यसलाई हामी समापन गरेपछि पिताजीलाई टीका लगाउनको लागि हामी त्यहाँ राख्छौँ। यो निवेदन स्वीकार गरिदिनु होला र यहाँहरू केही समय धैर्य धारण गरेर बसिदिनको लागि पनि हामी निवेदन गर्दछौँ। सिद्धिविनायक भगवानको, गौरी गणेश भगवानको, लम्बोदर भगवानको, साम सदाशिव भगवानको, लक्ष्मीनारायण भगवानको, सदा सर्वेश्वर तीर्थहरूको, वैदिक सत्य सनातन धर्मको, राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको, आजको आनन्दको, उपस्थित भइपाल जननीको, नमः पार्वती पदय हजुर त्यहाँबाट चढाउनु अनि निक्लिनुहोस् फटाफट है। यहाँबाट बाटो छोडिदिनुहोस् त, यहाँबाट निक्लिनु दिनु पऱ्यो है। हजुर बोला थिएँ नि त मैले नाम थाहा भएन क्षमताम परमेश्वर आरती बाल्नुहोस् र। मध्याह्नको तयारी भयो? हजुर म रेडी गरेँ। अब यहाँ आरती गरेर आउँछ। आरती बाल्नु चेष्टा लागेको भजन है। ल आरती बाल्नु। त्यहाँबाट एउटा खैँचाले एउटा मुजुरा मागेर नि त अहिले आउनु भएको छ नि, अहिले आएर चलाउँछु कि त साथीहरू मुजुरा ल्याइदेऊ न।
आराधयाम्यहम् ओम हरि हरि हरे नमः ओम जय शिव शंकर सौ हर हर महादेव गिरि कैलास निवास गणचन साचारी शिव गणचन साचाम शिव प्रभु का दुई परमा शरणाग विराट हो शरणाग विराट नयन परित ज्योति दे प्रसरा शिव ज्योति दे प्रसरा वाहन सब मनो हर हर भस्म विलेपन सुंदर शिरमाचन गला ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा ओम हर 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 महादेव सुरधर मुंडरी परमानंदम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं देव आराधितं परिश्रमं मधुरस्नावैत भावित सर्वेभ्यो नमो नमः
प्रसाद ल्याउनु होला नि त्यो पछि अनि त्यो धुपबत्ती गरेपछि नैवेद्य ओम चन्द्र गुरु सङ्घ ओम चन्द्रमा मनसो जात चो सूर्यो जात चोद्रात हृदय हरि ओम तत्सत्तमः चतुरासिद्धि सिद्धि पूजन कर्मणः धूपनागराभ्यां प्रत्यक्षं दर्शयामि मेरो लामो भएको छोटो चतुर्वेदा अवस्थितं भवतुजा ते सम्पलयं कृत्वा आकादि ओम जन्मय सुब्रह्मण्यस्वामी ओम चतुरासिद्धि समर्पयामि दगुणाभि प्रजननरणे विदितग्ने तथैव च तमेव सर्वज्योतिषि तेन नीराजयाम्यहम् जगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि ओम सर्वदेवेभ्यो नमः दक्षिणामा पूजा गर्नु जल चन्दनले चन्दन अक्षताले पूजा गर्नुहोस् दक्षिणामा अहिले पूजा गर्ने पछि मिसाउँदै दिँदै गर्नु ओम हिरण्यगर्भः समवर्ततायरे भूतसुजातपत्रेकासिद्ध सदाधारा पृथ्वीं नामुदमङ्गस्मिदेवाभिधा बुद्धेम हरि ओम तत्सत्तम हिरण्यगर्भगर्भस्तमेव विजुव्यावस आनन्दपुण्यफलदात शान्तिप्रक्षमे भूयसि द्रव्यभ्यो द्रव्याय नमः पूजनं समर्पयामि मङ्गले अष्टाविंशति सत्य दुर्गापरान्ते भूतावतारे पूर्वसङ्कल्पे सत्यरस्तुभ्यः गोत्रः कौरिण्यगोत्रः श्रीप्रवरान्वितायं शुक्लैर्जुपदमध्यन्तिनि शाकान्तर्गतैः नरबाहुनाम्ना ब्रह्माहं नमास्मि सबजनालस्य पूर्वसङ्कल्पकर्मणा विशेषः वास्तुपूजन गृहवास्तुपूजन कर्मणा रोहिणी से चक्रमजन परिपूर्णार्थ सिद्ध्यर्थं हवनीय कर्मसहितं एतत् कर्म पूजन परिपूर्णार्थ सिद्ध्यर्थं अपूर्णार्थ पूर्णं पूर्णभाव हामीले गर्नुपर्ने कर्ममा कुनै कमी भएको भए पूर्णबाट दान गरे सबै परिपूर्ण अपूर्णार्थ पूर्णं पूर्णार्थ परिपूर्णार्थ सिद्ध्यर्थं एतत् पूर्णभाव दानं गर्भोत्राय सबै नाम स्मरणे ब्राह्मणाय तथा च द्रव्यदक्षिणानं पुण्याकमव्यवस्था ब्राह्मणेभ्यो याचकेभ्यो पूजकेभ्यो दिन्नादिभ्यो यथा भागे यथा विभज्यनात् मुच्चिर्यतिमिषाकिनिवेदलादि परिवाराय इमं बलिगृहार यजमानस्य आयु गर्दा जन्म गर्दा पुष्टि गर्दा सदैव ओम चन्द्रमा मनसो जातकचो सूर्योजात चन्द्रादित्योजधरणीविदितर्शयामि सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः ओम दावदत्तं न जानामि यदृशत्याय सगुणाय महागुणे जे तीर्थानि प्रदत्त कबरी नगराउनु है कबरीबाट निकाल्नु त हो जलमा जे तीर्थानि प्रचरन्ति शीघ्रास्तानि गङ्गा तेजागुं सहस्रे योजने वदनवा नितं नमसि हरि ओम तत्सत् हरि हरि हरे नमः ल हातमा यसो घिउ लगाएर आरती भगवानलाई देखाउने आफूले ताप्नु गुरु घिउ दिन्न थोरै हातमा घिउ लगाउनु भगवानलाई देखाउनु आरती अनि आफूले ताप्नु ओम पापहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भव त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष सर्वै पापहरो हरः तत्सचुरेव आफूले ताप्नु अब आरती सक्ने
तच्चुदेव इदं पुरुषा चक्रमचरदा फसेम सरदा सतम जीवेम सा ल भाइ हात पुस्नु अब उता टाढो सरल हुन्छ त बाँकी भयो कस्तो छ हुन्छ पुष्पाञ्जली ओम सर्वे वेदे वेदेमा पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि सिद्धिविनायक भगवानको गौरी गणेश तुम्हें स्वाहा लो पहिलो पटक आमालाई ओम पूर्णगति तस्यै स्वाहा मेराय स्वाहा मेरे शिवैति तम समान्य स्वाहा भन्नु होरियोस् मान त्यसलाई भो स्वाहा ल ल शेषधर गुरुले आउनु ल शेषधर गुरुले वेद विद्यते स्वाहा ल ल अब उहाँलाई घिउ ल त्यहाँबाट उ देख्दैन तत् सुकृतं अस्तु यन्न न कृतं विष्णु प्रसादात् ब्राह्मण वचनात् सर्वं परिपूर्णं अस्तु भनेको हामीले गरेको कर्ममा कुनै कमी भएको भए ब्राह्मणतिर चढाइदिनुहोस् गच्छ गच्छ सुराश्रेष्ठ स्वस्थ नम्बरमेश्वर मनोरथ मदीयोऽयं सफला सर्वथा त्वया निर्विघ्नेन कर्तव्यं दासोऽहं तव केशव इदं फलमया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन ॐ देवो शान्तिरन्तरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः भवतु सर्वारिष्ट शान्ति भवतु हरि हरि हरे नमः ल भयो बा पवित्र खोल्नु पर्यो अब तिमी त टिका लाउने यो लाएर टिका लाउने त्यो टिका पार्नु नगर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यदि यद सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत् गतं पापं गतं दुःखं गतं दारिद्र्यमेव अर्घ छ नि त अर्घ उठाउनु त अर्घ यहाँ कता छ यतापट्टि हो यहाँनिर यो डाली भन्दै यता छ नि त अर्घ हो यसो चढाइदिनु अर्घ चढाइदिनु यसो फुल राखिदिनु उठाइदिनु त ल हात जोड्नु सब हो पूर्णेश्वर भगवानको चतुरा सिद्ध भगवानहरूको आजको आनन्दको कौरण्य गोत्रका कुलपुत्रीहरूको ल बाँसुरी हरि नारायण ल अब उतापट्टि यहाँ टिका लगाउने अनि त्यसपछि गुरु गोविंदाय नमो नमः